Tunashukuru sana, ni mimi mama president wa Marché Nyamilima Old Division kutuletea lave-main, wanatuletea cache-nez, wanatuletea magan, kuletea savon. Moi je réponds au nom de Mwindo Taboua David et je suis directeur de nursing ici à l'hôpital général de référence de Nyamilima, zone de santé de Binza. Et nous remercions les partenaires Old Vision pour les actes qu'ils continuent à faire dans nos structures et particulièrement notre hôpital général de référence. Nous venons encore de recevoir quelques kits de PCI pour le lavage des mains. Ils nous offrent un grand dispositif que vous voyez ici. Et à part ça, il nous a fait aussi des tiges savon, 75 tiges. Il nous a fait aussi des solutions hydroalcooliques pour essayer de désinfecter la main. Alors nous remercions beaucoup les partenaires pour des actes pareils et nous l'encourageons vraiment de continuer dans les sas pour aider la population, pour la protection de la population contre cette maladie pandémique de COVID-19. Wakati wanatuletea vitu sawa hivi ni kutukinga sie tusipate maradhi mbalimbali katika maisha yetu. Hasa tujikinge sana, si wakaaji tuchunge hivi vitu ili vikuwe na maendeleo sana kwa kutuchunga kila siku. Na mimi natia mkazo, mimi kama sekretari wa komite ya suivi ya usafi ya msoko, ndafanya uchunguzi yangu yote kwa kila mtu mwenye ataingia kusoko, kama hanawe tafatana nao sana. Mama sasa anaenda. Tunashukuru sana kututengenezea maji. Tunaomba Old Vision endelee kutusaidia isichoke. Tunashukuru ona Old Vision kutujengea maji, tunafurahi. Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Kavira Furaha, nikiwa mkaaji wa hapa Kisharo. Tunawashukuru sana Old Vision kwa kutuletea marobine, kwa sababu wanatukinga na magonjwa ya corona. Tulikuwa na shota ya kwanza na tuko nasongana sana. Leo tuko na shota bie. Tuko nafika kila mtu ana shota, tunaenda. Hakuna buchafu, tulikuwa shota turi ya kwanza tulikuwa na shota ya buchafu. Leo tuko na shota ya bie ya kutakata mzuri. Maki tulikuwa na inquietude mingi. Wakati tulikuwa tunasikia corona inakuja, tunawaza juu ya wakaaji wetu, tukijiuliza namna gani wakaaji tena watapata maji safi. Hasa wakati Old Vision ilitokelea, tukashukuru sana wakati ilikuwa kurehabilite source zetu za hapa Mirambi, na wakazi wa Mirambi wamepata sasa maji safi, na wakazi wa Mirambi wameendelea na kupata maji. Watoto wananawa, wazazi wanashota, na tunaona hakika source imekuwa kabisa, imekuwa bien rehabilite. Naitika kwa jina la Kambale Madeki Oba, nipo secrétaire permanent wa comité d'eau potable ya Kisharo.